Mimi ni Alphonse Mfariji, ninakuwa mratibu kitaifa wa vuguvugu la kiraia aiza Mouvement Citoyen MCLA RDC. Ndio, nikutaka kusema kwamba leo ni deuxième étape na wao balianzaka masemene zilipita za premier essai za kutia goudron, na leo tena wanaanzisha ile étape. Ni kutaka kusema kwamba pako na kuwa madifikulte mingi, niko na bloquer entreprise, mais tunakuwa na ile kitumaini ya kwamba wataendelea mpaka kumwisho juu wanakuwa na mamwaye zote hata kama zingine hazijatoka. Me kuhusu goudron, kuhusu vifaa vyote visha kuwa hapa kwetu Uvira. Kunaweza kuwa uchelevi ya mamwaye juu ya watumishi, me kwa sasa kila kitu kiko sawa na wataendelea. Na ndio kwa maana tuko naomba watu, wakati wanaona watu wako natumika mbarabara, usipite ile nafasi ambayo wako wanafanya kazi juu ya kublokia entreprise isiendelee. Non, sous réserve ya wa ingénieur nyo na yo programme, mais au moins kutokana na goudron ya kutosha imesha kuwa hapa ya kuonyesha kazi mpaka kuendelea. Mais wako naenda etape par etape. Tunaona gisi ile wakati walifanyaka essai, mais kwa sasa deja inakuwa ni kuendelea na goudron parce que kila kitu kisha kuwa hapa kwetu Uvira. Kutokana na situation sécuritaire, na ndio maana tuko na lomba ba responsable wa ba ngambo zote, wazalendo na FRDC, la police kujiimpliquer juu ya kuasire entreprise sécurité ya kudumu juu ifanye hii kazi na iishe vizuri. Gisi mnavyojua kama Uvira, serikali yetu haina ile moyo ya kutufanyizia mambo kama na hii. Na wakati tunapata hii neema, ni kuangalia namna gani gisi utaishindikiza watu wa usalama, waangalie gisi ya kusekirize maeneo juu ya entreprise iendelee kufanya kazi yake. Muda mwafaka, si famille menayua kama projet ilikuwa ni ya 18 mois, deja tunaenda kutambuka, mais quand même kushakuwa maavance. Mais kungambo ya goudron kusema itakamata muda ngapi juu ishe, tutaona ingénieur puis tunabarevenir juu kupana ma precision, soit tena kupitia media, aiza kupitia vipindi vinavyofuatiwa asubuhi hapa kwetu Uvira. Message ambayo tunakuwa nayo kwa entreprise, kwanza tunaiambia kwamba sisi raia tuko na besoin tuone kazi inaisha. Tunaona barabara inatengenezewa ya kudumu, hapana inetaleta madhara. Kuko malalamiko mingi leo, maavenizi moya ziingie